في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله جل وعلا فدي بيدو يمبه نفكاي be jawdi mum fi sabilillah wonde si tawi woni on tigi wadi wundu woturu yo andu Allahu multiplier mo dum do laabiji jeddi wundu woturu ndu wadda ndum Allahu multiplier ndu mbuudi jeedidi din do mbuudi jeedidi wundu kala e majji Allahu multiplier dum do laabi temedde jeedidi. idan ko mojjere mawnde ko gollal mawnungal ngal Allahu jalla wala yidi gollal ngal Allahu tabaraka wa taala weltorta ko dum wadi so reddini en kal Qur'an e nokkeli heewudi ye wakkilo finance en deedo jawle meden fi sabilillah. hande ko wiiden kon lekkolji meden diina din di haton jine dum dude meden den no haton jine dum yimbe meden ben ka fulawaji no haton jine dum. hande aya hedo ndara sous préfecture fow tawa ko kilasi hun yani ko lekkol hun kun kilasiji didi kilasiji tati hara yimbe on sous préfecture fow no ari ka sare no darni étagiji hino hodi e goddi no luwini goddi hino jetti milliards naadi e banque ji tawa yimbe mabbe ben no wurude e majjere dude den de tambitaka diina kan no haton jini e tambitede. nelaado sallallahu alayhi wa sallam be wadi da'wa mo be wadi on madinatul munawwara kono tay Allahu no eltuno bibbe worbe ko bakoda e mabbe finance kaado diina ka yata bawo financement jawdi musibe julbe teddube ko wadi si Allahu tabaaraka wa ta'ala ka Qur'an o rentina odo neddo mo o jarri bori hebugol goddum wonde wota mobu koko Allahu wadamma mara dum ha maya taw dum no wali e bankiji hara diina Allahu kanno laji jolde den no udditi ko hanuda wadde kon no wali e kene sabu yidugol matu wi'ugol kaari no mari dum e dum ronka finansugol diina kan. Allahu jalla wala wi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن على نعمه العظيمة وآلائه الكريمة التي أنعم الله بها عباده المتقين. ومن أجل هذه النعم وأعظمها اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة التي ذكرها في عدة آي من كتابه الحكيم. بل علمنا الله تبارك وتعالى قول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة، وأعلن جل وعلا بأنه الرحمن الرحيم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن يتي الله جل وعلا كانكو الله هندو يتوري إن يتيمو هاك جيادو دوا يتغول مدون en jarnimo kanko Allahu jalla wa ala e dow nemaji makko ɗi o nemini e meɗen. nemaji ɗi o wi en ka deftere makko teddunde wonde si tawi en limiɗi en wawataɗi moftugol. wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. no jeeyanon e ɗi nemaji makko sifitorgol makko kanko Allahu jalla wa ala jon doole ɗen, kanko Allahu tikkowo on, kanko Allahu lettowo on, kanko Allahu waɗowo kala ko o faala on. o sifitori hoore makko wonde ko o joyi yurmede kadi. bal o andini en kanko Allahu jalla wa ala e fuɗɗorde simore kala
aya suratul ji alqur'ana ɗin wonde kanko allahu ko o joyyurmede ka aduna e ka lahara o wi en yen wi'u bismillah arrahman arrahim o ewni en ka deftere makko teddunde hollugol e wonde ko kanko woni yurmeteɗo ka aduna e ka lahara o wi en wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim reweteɗo moɗon o ko o reweteɗo gooto ko kanko tun hana waɗanede dewal o handaka e kafidede e hay e hunde on noon allahu mo rewa ton ande dey ko sifitorɗo yurmede ka aduna e ka lahara bal o neli nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam yo yettin e meɗen wonde kanko allahu jalla wa ala ko o yurmeteɗo nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arno noddugol yimɓe ɓen faade allah allahu wimo yeetoɓe allahu mo wonɗaɓe on noddude faade e muɗum himo ñaaɗi ha o yettoto bonnuɗo o lettayi kono noon ko o yaajuɗo ko wiyete ko yurmede nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim wa anna adabi huwa aladabu alalim kanko allahu jalla wa ala o ɓanginani en ndeɗo yurmede ka golleji makko ɓaawo ɗiɗo yewtereji fof e ɗeɗo sifalle ɗe o holli en ko sifitori fof o ɓanginani en ɗum ɗo ka batte gurdam meɗen o wi en qul man yakla'ukum billeyli wannahari min arrahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun landiɓe muhammad ko hombo woni fawtiɗoɓe jemma e ñalorma hara wona allahu o joyi yurmede o wonɗoɓe saƴinande ndiyan o funnira ɗan ɗo ndiyam puɗi ɗiɗo puɗi ɗi fuɗa ɗi rima ɓe nafo ha ɓe yonna ɓe yara jaran allahu ɗan o wifa ɓe hendu makko ndun o weƴƴitana ɓe leydi ndin ka ɓe hoɗa o ɗuwira ɓe koode e naange e lewru e dendagal nemaji makko kanko allahu jalla wa ala ko homboni en waɗande ɗum fawti en jemma e ñalorma ko tawata yoɓata facture muɗum ko allahu jalla wa ala arrahman bal kanko allahu jalla wa ala o wi yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lando en si tawi ɗeɗo lette makko ɗe ari sattede nde nde ari ko hombo marɗen ko itta en e sattede ko hombo marɗen ko duñana en ɗeɗo lette danda en lette allahu jalla wa ala ɗen si wona allah arrahmanu rrahim allahu jalla wa ala wi amman hadha alladi huwa jundun lakum yansurukum min duni rrahman in ilkafiruna illa fi ghurur landoɓe muhammad wonde ko honɗum ɓe mari e koneli ko honɓe ɓe mari darotoɓe dartanoɓe si tawi woni allahu jalla wa ala joyyurmede o tikkaniɓe faalama ɓe lettude amman hada alladi huwa jundun lakum yansurukum min duni rrahman in ilkafiruna illa fi ghurur kanko allahu jalla wa ala ko ni woni ko o sifitori ndeɗo yurmede makko e nokkeli ɗi wawata ko moftade ka deftere makko teddunde baloɗo karmakojo maketeɗo ibnul wasir al yamani rahmatullahi alayh wa kana zaydiyan fahadahu llahu ila tariqi ahli sunnati waljama'a فألف ما ألف من الكتب الكبار ومن ضمن ما ألفه رحمة الله عليه كتابه العواصم من القواسم في 9 مجلدات وكتابه العظمى
إيثار الحق على الخلق أودو كرمكوجو ابن الوزير واللي فند مكو ياجونde ndeɗo deftere إيثار الحق o wi'i wonde si tawi woni a jokki alqur'an on e ayaje mum ɗen a taway allahu no sifitori e nder qur'ana on ndeɗo sifande yurmede wonde ko yurmeteɗo ko ɓuri ayeje temeɗɗe joyi ka qur'an e oɗo lettere makko mo addi fii ko janggen andirenmo ko kanko woni hombo o maki ko ɓuri laabi temeɗɗe joyi allahu no sifitori hoore muɗum ka qur'ana wonde ko arrahman maɗum ko arrahim yo allah yurme ibnul qayyim ka deftere maɓɓe alkafiyatu shafiya ɓe maki wa huwa alqaribu فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان الله جل وعلا كو جو يرمي مسيبه no jeeya noon ko ɓuri mawnude e ko okken e yurmede makko nden nde okkuno e nde ɗo deftere teddude alqur'anul karim allahu wi arrahman allama alqur'an arrahman allama alqur'an allahu jo yurmede o ko kanko woni ko andini nde ɗo deftere alqur'an kanko woni ko cippini nde ɗo deftere alqur'an e tagu makko ngun deftere wono wiiri noon ka qur'an ko tanzilum min arrahmani irrahim hattirde e dokkal ko allahu jalla wa ala yo okki kon jiyaɓe makko ɓen ka hoore leydi hino mofto fof muɗum e nde ɗo deftere alqur'ana teddunde si tawi woni a jangguinde si tawi allahu okkima faamu e mayre si allahu okkima andugol ko nde yewtata eno nde yewtirta waɗi alqur'an o wonali konngol banu adama wona konngol jinnaru wona konngol malaikajo wona konngol annabajo balde ɗa janga alqur'an haray ko konnguɗi allahu jalla wa ala wonɗa wowlude qur'ana o ko haala allahu ka o wowli ko sifatum min sifatihi jalla wa ala idan ala ko ɓuri mawnude e teddungal ko allahu teddiniri ɗeɗo mofte e dokkal yaajungal ko okki ɗeɗo mofte ha hewti ndeɗo qur'anare waɗi ndeɗo alqur'anare ko ɗo allahu jalla wa ala weƴƴiti laawol ngol o andini en kala ko tawata kon hino welamo o andini en laawi natirɗi aljanna o andini en laawi mettayɗimo ɗin laawi ɗowayɗi goɗɗo faade natugol yiite jahannama yawma alqiyama ko ndeɗo alqur'anare allahu jalla wa ala himo yewta en e mayre ɓanginangol en ɗum nokku ko wi inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almu'minina alladina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima yubashiru almu'minin ndeɗo alqur'anane si tawi woni wayliti ɗereji mayre a hawray toon e ko allahu jalla wa ala noddirma kon bal kala ko o noddirma fi a naatu aljanna kala ko o noddirma fi o yurmima kala ko o noddirma fi o yiɗe yimo weƴƴitanma ɗum ka deftere makko teddunde wano woniri noon kadi o ɓangini laawi naatal yiite jahannama ɗin fof ka deftere ɗum no jeeya e yurmegol makko kanko allahu jalla wa ala tagu makko ngun no jeeya noon e ayeje ɗe allahu jalla wa ala noddi en e muɗum ma walla jikkuji moƴƴi ma laawi moƴƴi toppiteteɗi fi naatal aljanna nde allahu nodduno en faade e jikkuji mawɗi nokku ka wi en ka qur'an wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ɓeɗo yimɓe sifitoɓe ɗiɗo jikkuji allahu jalla wa ala wi ko ɓeɗo woni yimɓe fodaɓe natal aljanna o yawma alqiyama idan ko honto wawɗen heɓgol ngol ɗo laawol ko honto wawɗen hettugol ngol ɗo laawol ko honto wawɗen humpitade oɗo habaru wonde mo waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo joddi makko ko wonoyta ko natal aljanna ko ka deftere alquran ko ɗum si allahu wi arrahman allama alquran e nde yilande meɗen e waɓutu hakkindiɗo e ɗiɗo jikkuji ɗi allahu jalla wa ala jante nde ɗo deftere makko teddunde en ara ƴettugol oɗo jikku mo alqur'ana fuɗɗori ɗum woni gollal nafkugol jawdi muɗum fi ɓantugol laawol diina allahu jalla wa ala allahu wi wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna kon imme yacco ɗon faade ɗaɓɓugol haforanal jowma moɗon ko ɗum woni yaafanede bakkatuji yaafanede palji ko falji yaafanede golleji bonɗi yaafanede kuuɗe bonɗe yecce faade konko tawata hiɗon heɓira ɗum nde ɗo hunde yecce faade konko naada ton aljannaji allahu ɗin janngo wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu iddat lilmuttaqin allahu adori e nder ɓeɗo fo alladina yunfiquna amwalahum fi lsarra'i waddarra ɓeɗo yimɓe tawɓe hiɓe nafka ɗeɗo jawle maɓɓe e saa'i newende hiɓe nafka jawle maɓɓe ɗen e saa'i sattende nden ɗum ɗo ko jikku molanaɗo ko kuugal mawnungal ngal tawata e jaka allahu hawrindinta ɗum ɗo si wona on neɗɗo jortanaɗo yurmede ka allahu jalla wa ala bal allahu tabaraka wa taala holli en oɗo jikku nafkugol jawdi muɗum fi sabilillah allahu wi ɗum ɗo ko ngeygu ngu neɗɗo ñulorta fiyo o naatu aljanna allah subhanahu wa taala fiyo o soodu aljanna allahu on allahu jalla wa ala wi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الله جل وعلا وي هيكونو يغم ديمبه يومي هل أنجل ياغل نغال صودير تناتل الجنة الذي يوم القيامة njula yagal ngal tawata kala neɗɗo toppitiɗo ngal allahu danday on tigin sabu ɗum ɗon naatugol ka yiite yawma alqiyama hal adullukum ala tijara tunjikum min adabin alim allahu wi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum koyo on ɗaɓɓu ko wiyete kon imanu billah ɗum woni wotindingol allahu jalla wa ala e rewiramo ɗeɗo tugale imanu jeego jantade ka deftere makko e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiltoɗon toppitoɗon ñentingol nelaɗo moɗon o muhammad sallllahu alayhi wa sallam yiltoɗon nafkon jawle mon en e laawol diina l'islam laawol ɓantugol kaɗo diina so wi nafkugol ɗeɗo jawle e laawol ɓantugol kaɗo diina no mari maana yajuɗo hino jeeya e muɗum ñammingol ɓeɗo miskinaɓe alyatimaɓe ɓe allahu waɗi e ley koyɗe maɗa ɗum woni kala neɗɗo mo tawata allahu yeɗima jawdi o ɓurnima e dow makko ndara tawa hay si tawi o torakima ndara tawa himo hatto jini ndara tawa himo weela ndara tawa himo tampi ndara tawa himo mari ande ko jawdi woni ko nde sottorta ko jawdi woni ko nde ittirte yetta e ko allahu jalla wa ala okkuma kon waɗana on mo allahu ɓurnuma e dow muɗum allahu wi ngal ɗo gollal ko jokkugol laawol e laawinade ɗima aljanna no jeeya e nafkugol ndiɗo jawdi
tawata ko fi sabilillah daranagol kaɗo diina allahu jalla wa ala no ka andire wano tambitagol ɗeɗo duɗe meɗen duɗe alqur'ana jangeteɗe e jannoɓe ɗeɗo duɗe waɗi duɗal ngal woni wo si jannowo o woni si tawi woni jannowo on tambitaka haare jande alaka duɗal ton ɗen si o tambitaka o joƴƴina o wallita fiino o jooɗora o jannira o yahay o jokka ko jamma on fof jokki kon o jannata idan hande kadi ko wiyete kon duɗal ala hino jeeya e muɗum ngal ɗo gollal ngal sutiɗen ka wonɗen e ndeɗo nokkure ndeɗo juulirde ka tawata en waway fottugol rewen allahu jalla wa ala wawen fottugol jantoɗen inde allahu tabaraka wa taala waajondiren noddidiren faade kaɗo diina si tawi woni ɗum ɗo kadi daranaka wakkilanaka en wawata heɓude sifa ɗiɗo moƴƴereji kadi ko ɗum waɗi hiɗe weltano mawɓe meɗen ka nokkure ɗo ha hewti imamuɓe meɗen ha hewti conseiller ɓe ndeɗo juulirde moko baɓe dariɓe jondidiri juuɗe hino wallodira fi yuɓɓugol juɓɓudi no wawen heɓirde ka wonen juulen jantoɗen inde allahu jalla wa ala jangen e ko nandi tatay ɗum e moƴƴereji ko tagiraɗen fi muɗum weltanoɗen ɓeɗo yimɓe dariɓe hino nafka e ndeɗo juulirde ɓenno waɗa e commission kamɓe kadi hiɓe dari ɓe ƴettay ka jawle maɓɓe ɓe waɗa ɓe yahay ɓe tawa ɗimmoɓe maɓɓe ɓe toroɓe fiyoɓe waɗu haray koye ɗum wonɗen ha hewtuɗen ka hewtuɗen ɗo hande e waɗiɗo dalji ɗiɗi hiɗen e fe lannintingol ko ɗum woni dal dowdojo on kono haray mo yeƴƴitike ndaari tawa e ndeɗo nokkure nde hatto jini e ballal hinde hatto jini e ballal jawdi gila weƴƴitugol ndeɗo nokkure ka wawete wonde sa ƴeewi a taway ɗum ɗon no manki mankande moƴƴude bal si wonano hara ko fi diina fottaynoɗen ɗo miɗo andi buyi wakkilotano ko ɓornagol conci muɗum ara sabu mankugol daɗɗuɗi ɗin ndeɗo juulirde nde hatto jini e ñappede hinde hatto jini e pentede hinde hatto jini e karolede hinde hatto jini e golleji ɗi 9 allahu jalla wa ala wurti jiyaɓe buyi ɓe wakkilike fi finansugol e ndeɗo juulirde kono hara joni ha joni e inde mawɓe ndeɗo nokkure moko baɓe ndeɗo nokkure e imamuɓe ndeɗo nokkure haray sokeje ɗen ko ɗum woni no fonta e yeggitali weltanagol jarna ɓeɗo ouvrier ɓe kadi wonɓe accutude waɓutuji maɓɓe ɓe yaafo kaɓe heɓoyta toon goɗɗum ɓe golla ka kawtal ɗo ka nokku kaɓe andi ɓe jeejirte wona ɓen noon kadi haray hiɓe weltana e ɓeɓe anduɗen fof hino darani diine allahu jalla wa ala e nokkeli ɗin fof yo allahu jalla wa ala yoɓu ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗa coggu muɗum natal aljanna haray musidɓe julɓe tedduɓe daranagol nafkugol jawdi muɗum fi sabilillah ko juuloyagal ngal andanɗa hoore ma ngal bonata allahu jalla wa ala manti ɓeɗo yimɓe wakkilotoɓe ƴettugol e jawdi muɗum ndin ɓe waɗana diine allahu jalla wa ala kan allahu fodi ɓe joddi mawdi bal allahu fodi ɓe sabu konko ɓe nafkata jawle maɓɓe natal aljanna yawma alqiyama allahu wi alladina yunfiquna amwalahum billeyli wannahari sirra wa alaniya lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓeɗo yimɓe nafkayɗe jawle maɓɓe ɗen jemma e ñalorma ɓe warra ɗum e kene e gundo allahu jalla wa ala wi no wodani ɓe joddi maɓɓe ndin ka an min ñande dargal ko min woni ko yoɓoyta ɓe ñande dargal ɓe hewtayi taw sabu ko ɓe nafkuno jawle maɓɓe ɗen fi sabilillah ɓe hewtay taw miɗo itti kulol e maɓɓe miɗo itti sunare e maɓɓe sanga fof maapi yo allahu jalla wa ala okkoye malore makko nde nden ñande yo allahu dandu en kulol makko ngol yawma alqiyama yo allahu dandu en lette makko ɗen yawma alqiyama yo allahu arsiku en daranagol gollal konko wawata no ittana en ɗiɗo ɗiɗi
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك. ينفو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسيب جلبة تدبة كيلا قل هاهين دفتر الله جل وعلا ندن آية جاء القرآن مونود يوتود في نفكو قل جودي مود في سبيل الله إرردين قل في تنبتا قل ندو جولي دمدن فقدان دني نبالي مجا كونو دارا قل جيابي الله بواليتو golle buyi woni ko waɗa ɗo murandundu sotti moƴƴa kono ha joni fillitoɗe wonde nokkure nden hiide hattu jini e dépense molanaɗo fi ko ɗum ɗo timmira haray timmingol ɗum ɗo ko daranagol dina allahu jalla wa ala ko noddugol faade moƴƴere ko accugol ko inete kon sadaqatun jariya gollal moƴƴal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wonde kala dariɗo o waɗi sadaqatun jariyatun e gurdam makko ko gollal moƴƴal ngal joddi muɗum taƴodirta fodde on tiginno waali ka kaburu makko ha ñande dangal ngal dari. idan oɗo noon nafkogol jawdi muɗum fi sabilillah allahu jalla wa ala fodi sowidirangol ɓe yimɓe waɗay ɓeɗen ɗon golle joddi molanadi. allahu jalla wa ala wi ka deftere makko teddunde mathalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله جل وعلا فودي بيدو يمبه نفكاي be jawdi mum fi sabilillah wonde si tawi woni on tigi waɗi wuundu woturu yo andu allahu multiplier mo ɗum ɗo laabiji jeɗɗi wuundu woturu ndu waɗɗa ndun allahu multiplier ndu mbuuɗi jeeɗiɗi ɗin ɗon mbuuɗi jeeɗiɗi wuundu kala e majji allahu multiplier ɗum ɗo laabi temeɗɗe jeeɗiɗi. idan ko moƴƴere mawde ko gollal mawnugal ngal allahu jalla wala yiɗi gollal ngal allahu tabaraka wa taala weltorta ko ɗum waɗi si o rerɗini en ka alqur'ana e nokkeli heewuɗi ye wakkilo finance en ɗeɗo jawle meɗen fi sabilillah. hande ko wiɗen kon lekkolji meɗen diina ɗin ɗi hatto jine ɗum duɗe meɗen ɗen no hatto jine ɗum yimɓe meɗen ɓen ka fulawaji no hatto jine ɗum. hande a yahay ɗo dara sous préfecture fof tawa ko kilasi hun yani ko lekkol hun kun kilasiji ɗiɗi kilasiji tati hara yimɓe on sous préfecture fof no ari ka saare no darni étage ji hino hoɗi e goɗɗi no luwini goɗɗi hino ƴetti milliard ji naadi e banque ji tawa yimɓe maɓɓe ɓen no wurude e majjere duɗe ɗen ɗe tambitaka diina kan no hatto jini e tambitede. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi dawa mo ɓe waɗi on madinatul munawwara kono tawi allahu no eltuno ɓiɓɓe worɓe ko bakoda e maɓɓe finance kaɗo diina ka yata ɓawo financement jawdi musidɓe julɓe tedduɓe. ko ɗum waɗi si allahu tabaraka wa taala ka qur'an o rentina oɗo neɗɗo mo o jarribori heɓugol goɗɗum wonde wota mooɓu ko allahu waɗanma mara ɗum ha maya taw ɗum no waali e banque ji hara diina allahu kan no laƴi jolɗe ɗen no udditi ko hanuɗa wadde kon no waali e kene sabu yiɗugol matu wi'ugol kaari no mari ɗum e ɗum ronka finansugol diina kan. allahu jalla wala wi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله اللي وند نتو موبودو جودي كأدونا دو أورون كندي فينانسو في سبيل الله وند نينس مكو دو أدوتو نينسو دن ko sanga o yiɓeɗo malaika ɓe arɓe ƴettugo ruhu makko on
o andita noon milliard ji no waali, o andita cuuɗi no waali, o andita ko o mari terenji, o andita piiji ko wallini. allahu wi ko ɗon o fuɗɗoto ninsugol, o wiya allahu mi torikema wota ƴettutu kiiɗo wonki an haami waɗa sadaka fi sabilillah. allahu wiyata wala wike hande kadi o nennantake hay hunde golleji makko ɗin. bal allahu jalla wa ala kambani neɗɗo si tawi woni o heɓi jawdi, o ndaarali miskinaɓe ɓe allahu waɗi e fee makko, ka hoɗo makko, ka quartier makko, ka secteur makko, e wondaɓe ɓen fof ɓe allahu ɓurnuma e dow muɗum. si tawi woni a yaƴƴitaki ɓe e a yurminali ɓe e, si tawi ndi jawdi ndi allahu waɗanma a tambitorali ndiɗo kaɗo dina, finansuɗa kaɗo dina, tambitiɗa ɗeɗo juulirɗe, tambitiɗa ɗi lekkolji, tambitiɗa ɗe duɗe, tambitiɗa yimɓe dariɓe acci golleji mum fof no kippi ɗum. si a waɗali ɗum, allahu jalla wa ala fodi neɗɗo saliɗo waɗugol ɗum ko ɗum wiyete bakkatu e lette molanaɗe ka makko. walladina yaknizuna aldahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum biadabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. allahu accanali oɗo neɗɗo moɓuɗo jawdi, o ronki wallitorde ndiɗo jawdi fi sabilillah. wonde ɓeɗo yimɓe moɓuɓe ɗeɗo jawle kañƴe e kaalise e milliarji, allahu wi ɓe ronkiɗi finansugol fi sabilillah. ko ayyo muhammad yeetoɓe wonde miɗo marani ɓe lette musuɗe yawmal qiyamati. ndiɗo jawdi maɓɓe ndi wattete feerje, ɗeɗo feerje paasire tiiɗe maɓɓe nden, ɗe paasire becce maɓɓe ɗen, ɗe paasire ɓabbi maɓɓe ɗin. allahu wiya ɓe ko ɗum wonno ko moɓuɗa, hay sa wullali ko wonaɗa paasirede ɗo, ko ɗum wonno ko moɓuɗa marɗa ronkuɗa wadde fi sabilillah. allahu wi fadhuqu ma kuntum taknizun. hande no meeɗu ko wonnoɗa moɓude mara, ronka yaltinde ɗum nafitore, wona ka hoɗo maɗa, wona ka kawtal maɗa, wona hay e nokku. an hiɗa faala tum ɓurgol yimɓe jawde, faala tum yo moɓugol mara. idan musidɓe julɓe tedduɓe, sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe janngunoɗe ɗo ayeji alqur'an, ɓe janti e muɗum ɗiɗo nemaji e ɗeɗo fodore molanaɗe ɗi allahu fodi ɓeɗo finance ɓe jawdi mum fi sabilillah, e ɗiɗo kambaji molanaɗi ɗi allahu kambirani neɗɗo si tawi woni o heɓi o waɗali fi sabilillah. nde ɓe anduno ɗum ɗo ɗum deeƴi e fondoji maɓɓe, ɓe dari ɓe waɗi ko allahu jalla wa ala yiɗi yarli kon fiyo ɓe heɓu yarlu e makko ñande dangal. no jeeya e maɓɓe uthman ibnu affan radiyallahu anhu. ñande o jooɗino yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o nani nelaɗo hino maka man yashtari bi'ira ruma fayakunu dalwuhu fiha kadilai lmuslimin walahu ljanna. hari woyndu wotoro no madina, fewndo julɓe ɓen ferunoɓe ari madina, tawi ndun ɗo woyndu ko woyndu marndu ndiyam moƴƴa, ndiyan ɗan ko ndiyan laaɓuɗan yarotoɗan. tawi julɓe ɓen ɓe yahay ɗon ɓe faale yarugol ndiyan, alyahudajo wonɗon ɗon o inna si on yaray on yoɓay. julɓe ɓen si yaray ɓe yoɓay, tawi noon goɗɗum ala hiɓe tampi. woɓɓe go faalete yargol tawa ala ko ɓe soodira ndiyan ɗan. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti ɗum satti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hari ko neɗɗo yurmeteɗo wonno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, hari ko neɗɗo aananayɗo aanuɗo yani maapotonoɗo fi tampuɗo. allahu jalla wala ko ɗum wi en laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e dental sahabaɓe ɓe ñande goo heɓe maka, nelaɗo maki ko hombo sodata ndu kolayru jungo oɗo alyahudajo tawa o mara nder toon si wona julfe ko ƴowgata kon. allahu fodi waɗɗo ɗum natal aljanna. uthman ibn affan radiyallahu anhu nden ñande so wiino o sooday ndun kolayru fi sabilillah ko julɓe ɓe yara,
no gasa ko jawdi makko ni fof o finance no deññande fi ɗum ko loyru kono ɓaytum o nani nelaɗo no maka walahul janna waɗɗo ɗum no mari aljanna Ousmane Ibn Affan ari ni nelaɗo mi soodi bi'iru ruma mi waɗi ndu e jungo maɗa wattude e jungo julɓe ɓen fi sabilillah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam weltani Ousmane Ibn Affan ɓe janti wonde Ousmane no jeeya e yimɓe aljanna ɓen no jeeya e ɓen nanunoɓe ɗeɗo ayeje ɓe hutori ɗe ɓe gollitiri ko Allahu jalla wa ala yamiri kon e muɗum oɗo gorko wiyetenoɗo Abu Talha wono sifori noon Anas ibnu Malik radiyallahu anhu wa ardah o maki fewde oɗo aya qur'ana cippi ko Allahu jalla wa ala wiɗo lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu lbir on heɓata oɗo aljanna Allahu jalla wa ala on gollata gollal moƴƴal ngal Allahu weltoranta on ha tawi on wawa ƴettude ko ɓurɗo yiɗude jawle moɗon kon waɗon fi sabilillah naya ndaaru ko kiɗɗi kon naya ndaaru ko korni kon naya ndaaru ko jaasi kon e jawdi hiɗa mari milliard ji wiyeɗo sadaka fi sabilillah wiya mi waɗi ɗon wa min ka windanelan ɗon 3000 windanelan ɗon 5000 tawa na sifa ɓe yimɓe hara ko neɗɗo daarayɗo ko mari kon o waɗa ɗum fi sabilillah tawa koko yonata ko haddodini yani ko handidi e makko kon Abu Talha Anas ibn Malik wi ɓay oɗo aya qur'ana cippike lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tawi oɗo suka ansariyankejo himo marno jardin yeeso juulirde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam himo marno jardin ji buy Madina kono ko on noon jardin ɓurnon janɗude ko on kadi woni ka tumbo saare jardin on no marno tamaroje no marno ndiya welɗan hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono Anas sifori noon hay nelaɗo ɓe seenotono ka jardin ɗon ɓe nafo tamaro ɓe yara ɗan ɗon ndiyan ɓayti aya on tippike Abu Talha o ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo mi nani wonde Allah cippini e maɗa wonde neɗɗo o waɗata moƴƴere timmude nden ha tawa o okki ko ɓuri yiɗude e ko mari kon fof nelaɗo maki hihi ko ɗum woni ko cippi o inni nelaɗo mi okkima oɗo jardin mo sutiɗa ka yeeso juulirde ɗo biiru ruma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki nelaɗo ngalɗi ko honno goɗɗo wawata ƴettude ɗum ɗo fof o ka fi sabilillah kono Allahu jalla wa ala wi lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suka tammon e maɓɓe ko suka wiyeteɗo Abu Dahda radiyallahu anhu ɓeɗo fof ko min al ansar yimɓe Madina ñande goo o humpiti wonde alquran hino cippi teno jeeyayɗen ayaji alqur'ana cippiɗe ko Allahu jalla wa ala wi man dha alladi yuqridu llaha qardan hasana ko hombo ñawlata Allahu ñamande moƴƴere Abu Dahda wari woni nelaɗo meɗen wawi ñawlugol Allah ñamande goɗɗo no wawi ñawlugol Allahu ñamande nelaɗo maki naam nelaɗo maki naam Allahu ñawloto ñamande o yoɓitira ɗum natal aljanna Abu Dahda no mbarno jardin mbarnoɗo ko yahata daƴƴe temeɗɗe jeego tamaro ɓurno ɗum moƴƴude tamaro tawi kanko gurdam makko ɗon fof e ɓe guure makko nden ko yon jardin ɗo woni woni nelaɗo hiɗa andi jardin an kaarijo nelaɗo maki naam o inni mi wattimo e sooke maɗa waɗumo fi sabilillahi nokku kala ka yiɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'ani sahabajo ɓe welti ɓe du'ani sahabajo on o yahi ka jardin makko tawi ko ɗon ɓe guure makko nden hoɗuno nden ñande o dari ka ɓawo jardin o ewni ɓengu makko ya umma dahda ya umma dahda sonnajo on o yalti fewndo ko yalteno o yaltide pay koye makko koye gorko inni yalte ka nder jardin sonnajo inni kon ɗum yaltinta en ɗo hannde o inni bi'naha lillahi wa rasulihi en okki oɗo jardin Allah e nelaɗo makko on koni ɓe darono fi yanganagol dina Allahu jalla wa ala kan yo Allah arsi koye artugol ɓe yo Allah arsi koye daranagol dina makko kan yo Allah arsi koye waɗugol ko moƴƴi ka gurdam meɗen ko tawata hiɗen acca joddi ko Allahu jalla wa ala yoɓɓira en ɗum natal aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. إن تلك الله جل وعلا يؤرسك ودقلك مؤي يو الله مؤي نان في يكوجي نديدو ليدي ميدن يو الله مؤي نان الحالي نديدو ليدي lambe men yesobe meden dido leydi yo Allah huurube ko nafata yimbe ben ka leydi do den yo Allah sembinirbe wondibbe mojjube yo Allah hoddirambe dowgol jama on faade ko nafata jama on yo Allah tabaraka wa taala sembinirbe gonga makko kan yo Allah jalla wa ala yafano en fejjimbe ben yo Allah yurmebe yo Allah wadu jannatul firdaus werde mabbe beedo yimbe nawnube hakkundeji mede yo Allah yafobe yo Allah ndikkimbe yo Allahu ɓeydamɓe cellal yo Allahu jalla wala ɓeydamɓe cellal yo Allahu ittanɓe musede ko ɓe wona musede kon. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.